Evo, tretji dan akcije, jaz sem spočit v temle hotelu Toplice, so me razvajali, super hrano, tako da se svež in spočit in komi čakam, da gremo na pot, tamle me že vojska čaka. To je to, gremo, akcija. Krško, nuclear power gremo zdaj, nuclear power, to je to. O, Suzi! A smo? Dežela Car! Hvala, svaka čast, bravo, kje si direktno? Najboljši prijatelj! Sem prišel na eno dobro idejo. Vršič, ali kaj, ne vršično. Ti si rekel to, jaz nisem. Isto dobra ideja, Miha. Zdaj smo že pred novim mestom in dva fanta sta zdaj prišla malo v klanc pomagati, noro. Novo mesto, tarata. En mali prispevek, lej. O, hvala. Strah pa jo ni, ne? Boš malo porinu mare, za štart. O, hvala lepa. Denar za otroke, da gre na morje. Bravo, poglej ga, carja. Radio 1 ponosno predstavlja Deželak junak na poti po Sloveniji.